U srcu Vojvodine, u maloj varoši pokraj Tise, Bečeju, jedna mala, zadivljujuća grupa bečejskih gimnazijalaca probudila je taj uspavani gradić, podigla na noge građane i, uprkos ogromnom pritisku od strane lokalne vlasti, istrajava u svom buntu, u svojoj želji da žive, rade i stvaraju porodice u Srbiji, pravnoj i pravednoj Srbiji, u kojoj se ceni obrazovanje, a ne poltronstvo, kupljene diplome i gde nema odgovornosti. Oni ne žele da odu, kao hiljade građana Bečeja pre njih, vrednih, marljivih i poštenih radnika i veliki broj visoko obrazovanih ljudi koji nisu umeli i želeli da saviju kičmu pod čizmom režima. Ovi učenici su u blokadi od 10. februara 2025. i uputili su molbu da im se pomogne u vidu hrane. Ja, Đorđe Višekruna i moji prijatelji iz Bečeja želimo da pomognemo ovoj deci, budućim akademskim građanima, da istraju u svojoj borbi do ispunjenja njihovih zahteva. Ovim putem pozivam svoje prijatelje da sakupimo neki iznos i damo doprinos u njihovoj borbi. Učenici ističu da će blokada trajati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, 3 zahteva koje su ranije izneli. Javno izvinjenje gradonačelnika Kraljeva zbog targetiranja bečejskog studenta Pravnog fakulteta Nikole Plemića, izvinjenje predsednika opštine Bečej Vuka Radojevića zbog targetiranja studenata na društvenim mrežama, kao i objektivnije izveštavanje bečejske televizije o događajima u Bečeju. Kako blokada traje duže od nedelju dana, učenici su sada uputili apel za pomoć u hrani kako bi nastavili sa svojim aktivnostima. Poručuju da će u školi uvek neko biti prisutan i da ostaju pri svojim zahtevima.